Tota mentang stang na ya ka tournament jungi ka free entry ki bujab kin yo spat liu diamond te ki don bun hi ngatip ki bam yo shu ban jon hang ne ha karum nama karum kala full te nai sungwe chure tu ki bam yo ban jon sa le next sunday te ya menta tengin da kai no te daladep kane ka tournament ka free entry ki bujab kin yo spat liu diamond te daladep kane ngin sedang saka custom room kabata kadai challenge custom room ki baka abanya challenge iwe saya komen hang ne hapo ka live ka jonga dengan sapek te ingin saya pek ya katakan mano kita bagi kuat banyak challenge te ya mentang start no ya kan ka tournament ka jongi ka free entry bat ki pejab kin yo sepatli diamond te to mentang ingin sedang no ya kan ka tournament ka jongi. Te kitu ki bam yo show ban join nai ngoi sa one join ka free entry trong ka tournament ka jonga to nai ngoi ki bam yo show ban join to don iwe ba pe kana ka stream nya to comment nya kan diat pi ngau ne am ya ka sau ka jing sawa jong ke baya siat gon kinesia hang ne pila ban comment nya so ba comment nya pi ngau ne am ka sau ba ki ya siat gon
Hello Buffett ngala cakik tele napok kayu napok garum te minta martip no lek kumno martip mono benjob martip markelem yo expected cure ya gitu gidaya lekai kate kator men kajongan namar ngala cakik nane narum napok na ka gerina kala kikinga te minta ngale mnosha ban reconnect ro ngam la shu kasakut be yang hang ne pi hang ne hingla sha sakut te Tom nilai mentangin apps tang mano banjob. Chupet setang day mano bajob. Coba Fate any comment? Halo, Mbak Fate. Any comment mo? Comment saya ngasih konten arkantin manga ngala sakik nane ka groups karums. Te ngamla sure ban expected ikini ki bayar lakai te mentangin chupet pat mano dai bajob. Flop day. Ka flop hadai. Ta next ngin salet. Ta mentai yang mentangan push ya kaneka stream ka jonga tengin sasdang beng dalakut kaneka weika. Teman. Pilai abdang kloy. Nga bedeng klem yo expected re pisian namar ba mensin start ya kene ka room. Mensin start ya kene ka room bedeng ala sha kick not naga garina. Tagadang ala poi biang hang ne harum hi klem yu ipat mano bajob mano baram. Tam nilai mentangin sa shoe up day mano kita gi bajob. Te insa sedang pat kata ka challenge custom room. Te yang mentap dengan klem yu isu ban expected ya na inoru namar ngamla shu ban reconnect biang ru ngamla shu. Te insa pek pat next. Don em gitu gi ba lekai. Ki bedang lekai hene. Tela dadon expected kan ungut ki bedang alive kan ungut ki belayap namar ngamil isu. Ladang akan sel kan ke tournament kami hap syu. Tengi haban peniyai kan unung job ngan hap banwat di mono ba job shibit. Te dalakut kan ka free entry ba pay kan ka tournament tengin sa sedang biang sadaka way pat kum tu bang lada bang. Takan ngar ngam tip mention start ya ka game ini nga jubab ini Ronald kan. Mention start ya kan ka game dalam start pada kalau apa lobby stang ban start na ban point na hapo battleground hapo plane te kalong exit na hi kan ka exit na hi kan ka game te da kala exit pada ngala apa hing ne da ngala apa hing ne ngala persang ban reconnect ru kam reconnect sure kan sakut bitang na room hi te kadau kan te menta te ngah ban shoe up hab ban shoe tip de man ki bejob
Telah dep kane ka bayo sepatli diamond tingin saya le no daga friendly custom room bakwa ban ya challenge iwe saya komen yang ngne sen YD ngan ad friend nya PC ngan saya invite pi po custom pi kwa ban ya le kumno upung ro Mario le kai upung ni telah dep ad nga la dep lupa po game ro kumno ta Mario le kai u sa phungut oke kumut dang slam ke game dai sa phungut ki badang don Tongin su ya percaya keren lada ki ya menjur ban ya kai biang sai sien ban kai bahasa sien ya kane ka bang lada ble te biang lada kim ya menjur ting haban san no kata ka giveaway itu inang job dei na ka game ni try ngatip cancel di ka wa dei ling ba jong ka gerena hi ka cancel hi pe community way ru member ban la kai ula dap join wang hana ba ka cancel hi ka gerena yu ka exit hi sa room pe kum yang aro ka cancel hi ka exit hi yang sha room takadang ngam tip kan ka garina kalong kum ne tetong in ya lada don ba ya menjur banang ban ya lek ai bahab yang sai sin ting ya lek yang sai sin na kim ya menjur itu yang haban sen kata ka price ya unong job katerman kadan baik hai kadan baik tu have sen TV di but biar tu ya lek kai biang ta abdala menjur tu unong job kan jon kam ban menjur bapen ya ka makno oh perlok jengaro long kum ne kum pibas phone yang because oh because mak me because nga la cha exit di dis me la game ka exit di de me Mario mak live stream pisia Mario pe ule kai nga Mario pe ule kai mat be bejop to next dalada utu nong job umenjur to yang in la kai biang tengin la kai biang sai sen ya kaneka sis patali diamond daja ba utu nong job mar menjur te kamut ni haban sen yu ta ka price telada ngadep sen ke price yu pedengin sa la kai no daka ayu kan daka tu ka friendly custom challenge mah bang na ka friendly match friendly custom room te ki baya kwa ban ya challenge te saya ong kan mano kita ibu kwa ban ya challenge te saya komen kan mah ingin sa super cangkeren saya ada uti kena marti kena anak legend gaming bro pi pro ne fi noob ngatengan noob te bro ngam jula kai re yala de pi bang ngam jula kai ngade tangu commentary te bro ngade tangu commentary te bro commentary te bro ngate de noob na ki noob pelat kan daong ubat ro biang hi kan nyali ta ban siat ro ban pendai bro bamla te de mah jadi baju bangat ai tang san puta loi diamond sha pen kai ben se san puta teh sapiat to ya sha ki prolog na yos ngoi ai kam dei ka jing lek nang dei hakar le bro
password le bro. Wan lam kur kolang password up sa sharipi omde ngam share password. Sa text yang WhatsApp gitu bagi kibaya ko aban ya challenge. One versus one ne kibaya ko aban challenge girl versus girl ne kibaya ko aban challenge kumno sa text yang WhatsApp send ID jong PC ya. Hapo WhatsApp send ID jong PC ya kenang bangan add friendnya pi dengan invite ya pi hapo rem. Ngan penlek squad baik yang inoru tambah sa shoot text yang WhatsApp send nga ong bat ka kerteng jong pi hacker squad profin penlek class squad na am yang angan penlek baik hacker squad bat u ba pro to bat no u pi kwa sa text yang marung stefek hagem ila di cancel di katale exit diga aku manga upung ro hagem marung ngar marung arngut na langut ba mare rung hapo game kalong cancel diga ta sa hap chu up entah hap chu up baik. Oh, spectator vi effect ta sa sekonongon. Sa sekonongon alive. Oh, ha group tentang admin one lam kur kolang. Ha group tentang ki admin long text private we janga ken text ID jong fi kerteng jong fi but utau ID jong but ID jong tau bru wa fi kwa ban ya le kai challenge ken. Te ya pen baik PC ya sub text yang hacker squad. Seven alive. Okay, good. Kapo ta kala jan kut sama biya bajob ha fai. Sai thu ang biya bajob. Dale utain saya keren bahagian bat utau nong job ro. Saya keren bahaban ong ba utura nem ban pen kai biang sai sen nomor ba kanete mta i song shit nomor bangim ya yo ba i ban ya pik ya kata kajing ya kon dama. Ha komen te kalong tang bakal kam jinjar yang ban kopi. Escalate ngaru ngakwa le bro pikwa de join gan. Ronald Hojon one versus one but no pikwa one versus one sen ID jong pi but sen ID jong tau gangster ba pikwa ban ya challenge. Ta text no ya unong penyai solo with solo. Ah, hacker squad hold pro hacker squad. Oh, Ronald Hojon bet u hacker squad kwa ban ya kai. Ronald Hojon bet u hacker squad. Teto Ronald Hojon bet hacker squad sen yang hapo ka WhatsApp jonga sen u ID jong PC baru arngot. Hacker squad with Ronald to. Sen ID jong PC dengan saya nak kapat. Sakan no alive ngam tip sakan no alive. Mano ki baspektet ya tu sakan no ngut alive. Tarai karum kalakut. Lakut te mano bejob.
La job uling do, la job uling do atau ta uling do dengan tip dah dari mana? Job uzat uling do. Anyone challenge me? Text up. Ngan post saya kendiat dengan nega stream juga ngan lek WhatsApp ngan post kendiat dengan nega stream tin sa continue biang.
Tota mentangin sedang no iya saya kataga friendly custom room ki bayi ko aban ya challenge na mari itu inong job ngala da bekran beri itu inong job boong ban le kai bahab yang ne le kumno te itu inong job ro imhun rai kwa no imhun sudah ban pan le kai biang sai sisen te yong ya ka bang la job hi te yong te to ya kata ngimla ban le yesu mar kam de hiru ka jing bakla ka jonga kam de hiru ka jing bakla ka jong pi ka de na ka game bakalong kumne te ya mantap de ngin le kai no da kata ka friendly custom room kan Beko abang ya challenge sungu bahaya tek tar satu ha group one versus one ne two versus two ne piko abang lekai gil para gil te ya sko ya tek tar hang tu ya tek tar tek stang tek tar ngako one versus one KSG kasih tarai KSG gaming KSG gaming tuh komentar tarang tuh one versus one maring ko abang ikat skill kasab jong PC ya dami nang pelang ngaru ngakwa ban one versus one bat usan bantai one versus one. One versus one. Tuh ya komentar ya komen. Hindi ya komen ya teks ya nga kan teks ya nga. Kaya menta karum ngihaban sina thamai syo karum. Ya menta ngihaban ke thamai karum. Te ap ngan push biang syua kan ka stream ka jonga te ngin krit thamai biang ya karum ka jongi kan mah. Ngan sen ha bro ya ID pan. ID pila ban sen yang ha WhatsApp. Apa WhatsApp. Copy number phone jonga. Tho nyau not prasan nyau ndriu khandai ndriu nyau ndriu. Nyau not prasan nyau ndriu khandai ndriu nyau ndriu. Tadi number phone jonga te sa teks nga WhatsApp sen YD jong PC gitu bi ko le one versus one sen YD klik klik teman tang adang kredit syukurum ngan push ka stream ka jang
Tuh kata ke room jom ke kelas quadro kala ready. Tuh ke room jom ke kelas quadro kala ready te mano ki bayi ko aban shimbanta te come on. Ya text no ya penlaka mas kelas quad ji bayi nong makai. Yes. Tuh sama ke kelas squad ini ready no text private ya nga. Text no private ya nga, text private tang yang amarway kene ke grup dengan nam Yushu. At siya nga wailu sen ID jung pi Royal Rapsang sen chua ID. Oh de ustunar chota. Min off ya kani ka message nang bakalike. Banam pen with yano. Tatangin at siya ni we ikwa ban challenge but no min pek. Ikwa ban tip but no ikwa ban challenge ita i Ronyol ini NP Stuner. To NP Stuner ngala invite ya pi. The one challenge no kan. Okay to ila one but no pi kwa ban challenge. Pi kwa ban challenge kum no. One mano bakwa ban challenge be ni NP Stuner. Ono bakwa ban challenge komentar tar lane text tar yang apa WhatsApp. Text tar yang WhatsApp tar laga tar bikin text bikin wat culeran. Ngan saat lut ya baru gi bakwa ban kay ngan alut to wat kuslai. Kuslai rese. Ne woy mga baru OP will 1 versus 1. Tipo OP will utre nam. Nga baru NP Stuner to online ngin invite je pi kwa ban kay ban ni NP Stuner. Idon em hane. Ngam UI review online. Takan online nya bantai sangkli online no ha game kanang mangan at EP ban kay 1v1 bat ni NP Stuner. Yang thong 1v1 to sai pek. Ni Ronald Hojon ngapat bro ngak aban challenge ha kan ngala de bang pipi ko aban challenge nong text nga grup ta text nga grup tho ke tang pi Ronald Hojon te sa sen ID jung pi ba ID jung tau bru pi ko aban challenge bat no okay to ichu sen ban te ko aban challenge bat ni NP Stuner kita invite ye ngam te bi wan em ok boss to bantai pi ai na syakawai kaliang. Okay, so mentangin page kata ka 1v1 challenge i NP Stuner but ini bantai isanklis bantai yang ini page ini stano ini nampan slam shoot to gitu giba kwa ban kai to ya text starter yang apa WhatsApp YD jong P but YD jong tau banda ba pi kwa ban ya kai lang to mentangin dang expected ya ini NP Stuner wan lambok gaming ngakwa batu OP will mga KB lambok okay to text ma pi em lane i OP will lada idon hang net text don iba kwa ban challenge bat pi to mantangi dang page kaya kan kata ka 1v1 NP Stuner but i bante tingin page mano kita ki bajora ini di chai bante
Ini dia cai banteng. Ini dia cai NP stunner tongin yapik. Mana kita giban yorai. Kena ke 1v1. Ini yapik skill ke jongkis ya. Yang kuat challenge bat lengdok tu pin sayok kata ke challenge. Tu NP stunner. Kimpat ya yo damage channel ino to itu ibante lawan push saja kabar ni NP stunner la shim cover do global ibante la shim cover ya la dei NP stunner la sedang ban push. Di ibante la sedang ban shoot tang ba claim your damage. NP stunner la your damage. Ibante la your damage NP stunner la shot damage. To NP stunner la shot damage ibante la shot damage kaliang. Kajing fight hang ne kadang long. To NP stunner la shim ya dai la de do global. To ibante ilayo fast blood ya NP stunner. The NP stunner la sakut haka 0 point. The ibante ilayo shi point. Tem mentangin page sekani ke round ke bar. Ke round ke beningkong ibante ilayo shi point. Tem mentangin page sekani ke round ke bar. So ke round ke bar ke la sedang. To ibante ilalek ban wat ya NP stunner. To NP stunner idang page ibante hai idon. Cho cái message sa po WhatsApp ka long tar. To ibante lawan na din. Okay, stop. To ibante ilayo. At point. NP stunner still 0 point. To. Menta ka round ka balai. To ka round baning kong ka bari ibante ilayo ban score ka point. Menta ngin page se ka round ka balai ka long kum no. To NP stunner balai fi kum to. Pini lagi jong sap kan NP stunner. Jong mentan ka tournament pi claim upload reh ne ka video jong pi ngam claim upload reh artar sawai bagade na ka game kadon kadaw na ka game to. So NP stunner ila ban ata NP stunner ila bante ila yo headshot ila shot damage yala dero. NP stunner ila yo one score ibante. So NP stunner ila yo shi point bante up temantangin pois sa round ka sound trial. Round ka sound kam non ya. Pia pikai tu ya komen lam. To kata WhatsApp message ngar kalau long tar star. Tu NP stunner ilalle saja kabadon ibante. So ibante ila shoot ya NP stunner hindra claim your damage ngala ready pila shim ID jonga hacker squad. Jangan sari mondala dep kut kene ke game. To ni oh my gosh to. Bante ila shim cover ila de. NP stunner ila shot damage. Ila cover ila da global. Toto kilaya runga close dun. Kilaya long close. Ngam close dun. Kilaya long close. Okay, NP stunner ilalay no. Ke game kalau long ke point kalau long lai la iwe. Ibante ila yo lai point. NP stunner dang sakut si point. Te NP stunner kadai. Ta kajing trishtam kajang pi ban penita kasap kajang pi. Ta. Shoot copy.
Tôi bantai layo damage en pistunar. Tôi en pistunar la shot damage biang. Tôi en pistunar idang healing la deh. Tôi bantai lawan push aja kabadon en pistunar la shot damage en pistunar layo damage bantai. Tôi en pistunar layo damage biang daka VSS. En pistunar layo headshot jadi bantai kapun kalau long arlalai. Tuh ke score kalau long arlalai. Tôi en pistunar ilayo art point bantai ilayo life point. Tôi en pistunar idang penenkam daka VSS ke VS KS ngamut benong ngabakala KS bat ka shotgun M18. Tôi master bantai penenkam tang daka MP40. Tôi bantai lah sedang ban push suki lasuki. Ibantai lah sedang ban push suki lasuki. Atau layo ibantai layo damage en pistunar sim cover daw global. Tôi bantai layo ban kill season dan ya en pistunar. Kapun kalalong saw laar. Kapun kalalong saw laar. Dan player sang kasyakan judging sang ya. So ibantai layo saw point en pistunar dang sakut art point. Tugi batek siang apa WhatsApp nai pat sungui ngam pat pet ya menta ka message jong PC ngan sapet dalakut kane ka game kan makam duk suk ma. Tugi bantai lamut bandroi saja ka badon i en pistunar la sim cover golol i bantai la pasang ban siat nang ba claim yo damage i en pistunar la sim cover ya red global. En pistunar layo damage i bantai dang running ya la en pistunar layo damage bang bantai layo damage bang i bantai layo ban kill season dan ya en pistunar i bantai layo sun point i en pistunar dang sakut haka point ka point hi dang sakut art point hi. So kalau sedang biang kata karau makan no ngam tipsu. Pelekai no ya i hacker squad oi keng to dalakut kane game men sa pelekai ya i hacker squad but i Ronald Hojan Triumph ki ko ban silan 1v1. Next. Dari bantai layo damage ya i en pistoner. Dari bantai la persang ban rasa ka badan en pistoner la kelyang ka position ka jong en pistoner la kelyang ka position jong i bantai la persang ban rasa biang ka badan en pistoner layo damage ya i bantai. Dari en pistoner la sim cover ya la de global bat kumju i bantai lo sim cover ya la de global i bantai sangli. Dari bantai sangli lawan rasa en pistoner la cover ya la de global. En pistoner la damage en pistoner la cover ya la de global. En pistoner layo ban skill ya ibante. En pistoner layo ban kill ya ibante kapun kalong Laila San. Skor kalalong Laila San.
9 years old Cassie gamer join no. Ada pikwa ban join sa sutek Singapore WhatsApp. To NP Junior last dang ban roch sa kabadoni bantay. To bantay one na din ng NP Junior layo damage bantay NP Junior la shot damage bantay imut ban kawang daw global henday global uklami to NP Junior la shoot the shotgun to bantay la one roch sa kabadon NP Junior la kawara yala de daw global ila kerkut yala de daw global NP Junior la kerkut yala de daw global NP Junior dang healing yala de. So kila damage markel yang thì bantai la sedang bandroi sa kabadon NP Junior ila lệnh no ibantai NP Junior ila yo saw point thì bantai yo sun point ka point kala long marbam hi tangin nyepit mano ke bajok nakane ka challenge 1v1 cho NP Junior ila persyang sa kabadon ibantai NP Junior NP so NP la sedang bandroi sa kabadon ila yo damage bantai la lệnh no ka score kala long yakaju 1 lawa 5 la 5 umud banang hu ban walu TV jong pe le yaka okay to mano itu to ngalapit ya message jong pimentan to text biang kay kabapi kwa banang manta ne pi ong ka message jong pi po WhatsApp dengan pelap dan pe mentangan tapi andal aku de kene ka game kene ka match ka bamenta talakut kane ta kala long nga bangan pe ka message jong pi la pi text nga po WhatsApp la pi comment nga ne po live jong nga klempat wi to text biang menta to iban te idon hajrong jong ka tai ka ying khat kum na ka ying ngam tip ying trap to kala ban dei ka ying trap thì bạn chơi lại shoot chơi NP tầm bài làm cho damage cái này cái sa oh my gosh NP Junior là yo headshot direct daka SKS chơi master bante score kalau long drill lasan chơi NP Junior ila pun iya kata ka skill ke jeng ima one shot headshot NP Junior ila pun iya kata ka skill ke jeng ita mentala jaja ba NP Junior iya ban score bang sa point kemun la de inong job jaja ba ibantai dan yo ibantai la yo damage ibantai la sha damage stang ban lai HP sa stang kan no stang sau ko Tay bantay la yo damage biang tang bay NP la kloy ban cover yala de daw global tay bantay la stang ban rush ka badon NP bantay la stang ban rush bantay la yo damage biang NP bantay la late no NP Junior ila yo new point but inang job ide NP Junior de kana ka challenge 1v1 ka bamantan to next challenge bet mano ta on next challenge kide u hacker squad but u itu u Ronald Hajan hacker squad but iba Ronald Hajan thôi em ide i hacker squad by Ronald Hajan em OP one shot ta ini OP stener ide nang jab te ta congrats ya pi la de kita nang jab te tengin page ya katakan message ke jongi hapo WhatsApp mano ita i hacker squad to text yang amanta hacker squad number jong pi bukut kan no ngam tip shu hang ne banjir labun palat kita gi message bawan hang ne hacker squad with Ronald hacker squad where is hacker squad
Hay tay hakar squat i latex namanya. Hakar squat here. But Ronald Legend Clash Squad jong UID to ngala ship ni UID jong P nga copy uni UID jong P so UID jong i Hakar Squad ngala shim ci nga haban at friend ni piru nang ni ngamla nomor bahang ban exit shwa di oke to Hakar Squad shim uni UID jong ap ngan sen ni P UID jong WhatsApp jong P ngan sen UID jong WhatsApp jong P saat friend ma P yang Hakar Squad shim ni UID jong saat friend yang mo oke shim tu UID jong at friend yang mentangan sa accept ya P dengan sa invite ya P yang sa invite ma P pat yaitu i Ronald Hajan telang kibaya Aisha kibaya kuat banyak challenge pikwa banyak challenge telang kibaya Aisha pikwa banyak challenge squad versus squad ne pikwa banyak challenge pikwa banyak pen ikano kagil ka baklan ro Hakar squad pikar teng kamna hagim lawan day ne try who am I ne ngam tip shu Hakar squad pikar teng kamna hagim hai tu Hakar squad what say jajai se to bro nang bajajai se bro so ini guy call yang Sobha Naikol who am I okay to PDI who am I naklam ui tai who am I by at friend yang okay wait a minute so mencangi apse kini ki Hakar squad but i Ronyal
Rồi hacker squad ilawan rung hang ni ai kerteng who am I? Who am I? Hacker squad ini mah. Dan iwi bong ba keren kamhe kasur te to mentang ala keren kamhe te pelayos ngobhane am. Teman itu iwi pan i Ronald Ronald ne itu iwi bak kuat ban challenge di invite na itu ro. Trời hacker squad invite saya tại appointment jung pi kan. Yang tu wai lu ngabat i kefer ta sa next sa ready next. Oh ini Ronald Hojon. Oh Ronald Hojon wan join no ini hacker squad ila don hang ne i who am I? Mga Miki. Saya ready next sa up next. Dardep syakine. Ronald Hojon pidon friend nembet ni i hacker squad. Oke, Ronald Hojon ada pimdan friend red shoot text yang po WhatsApp text mga Ronald Hojon text kumta. Day mga Ronald Hojon. To text yang WhatsApp kan post ke stream juga kan dia. Mentai Ronald Hojon ruin menjoin yang ne. Tengin pick sa takajing la kai jong kinesia kan. I who am I bet ita i Ronald Hojon. I Ronald Hojon. Jajai mo perlok. Hỏi keng day ban ya jajai. Hỏi long ki baya ready ngan at keng tu ngan at long. Kuno keng ngan at epi mentan ngan at shoy we dal adep itu in at se pi la adep ma pi in at se kitu dal adep kitu in at se kitu kum ta keng day ban long doi. Long jajai. Don ki ba texting ha po WhatsApp long ne em ban le kai lang telong long ba up keng. Long ba jajai. To ini MG Ronald ilawan join te ini I who am I la don lupang ne la na do mane te to mentang instant noi kana kamat kenang ba Chloe kenang ban yo le kai sa QA.
Dah. Nih kelas tang kata ka game. Kata ka 1v1. Mentang yang expected ya iba who am I. Cho ini je chạy Ronald Hudson. Iba ai kerteng hapo ka YouTube ka jungi Ronald Hudson je. Cho mentang in page saya kini. Oh lada don kiba kwa 4 versus 4 ong kan. Lada don kiba kwa 4 versus 4. 4 versus 4. Kiba kwa ban ya challenge gil versus gil ong kan yin ya challenge tangka 1 versus 1 dem da ibang pikai dai. Ni kwa ban ya pikai lang ya kata ka sau là sau rồi keng. To ini Ronald yang sim cover ya lari idang page hai don ni tai who am I. Boy Whisperer next Boy Whisperer to lada don yari dilupai tadi Boy Whisperer ru to hoi to mga bad ike for 1 versus 1 next mo wailo hoi to ini di tai who am I who am I dang page ya ite iba Ronald Ronald ne Ronald to who am I la your damage to who am I la sedang ben push la sedang ben roy juga don i ba Ronald to who am I la sim kabar ya la dia dau golo ba who am I la sedang roy juga don i ba Ronald di Ronald la sim kabar beng ala dia dau golo wal to who am I la sedang roy biang juga i ba who am I la sa damage taka who am I ka jorong pala kerteng anong bayi hacker squad Tani Master Hacker Squad ila yo headshot ya i Ronald. I Hacker Squad ila yo headshot ya i Ronald hoi de Ronald kanyanya teka point kala long shi 0 ka point kala long iwe la not. Iwe la not. Iba Hacker Squad la yo point. Di ba Ronald dang still 0 point. Teka first round. Teman tangan pet saya ka second round. Oh i who am I dang up ya iba Ronald ba iwan kill hang ne hajrong. To iba Ronald lawan. Wat kuslai who am I Master Hacker Squad wat kuslai iba Ronald lawan. Ni ni bakwa gi bakwa ba ki penar ni bakwa ba ki penar pi kwa bat ki penar te ki penar tip ki don am hang ne po ka stream ga jonga ngam tip toy ko men la da don ki penar hang ne ki boy versus penar toy baron na siya bam damage il sa stang 1 HP toy lalay no toy ba hacker squad layo ar point toy ba Ronald dang still 0 point kebi lambok fake hello master break the limit ladon ni bakwa ban challenge bat phiru ne bat kasi fighter to ngam tip ki kasi fighter ki don am hang ne ngar nga de wei hi nap teng kita ki kasi fighter tang balong ngapa de ngam de tau nong lekai te ngam tip re kita ki member jong ka kasi fighter ki don am hang ne lada don kita ki member jong ki kasi fighter te saya komentar tarang ne toy ba ni dep kane teng thôi to yes tang balong mala ready ken phiru kam koi ka kam dai toy hacker squad las dang ba shel ka badon ita iba Ronald hacker squad ila Roy shel ka badon iba Ronald hacker squad ila Roy
Don em telilang ngam tip ka don em to hacker squad ro ila late no ila sha I headshot ya iba ro penar le ne em bat gil ngi ngam tip ki penar ki don em hune gil only penar to I hacker squad ila yo arskur di iba Ronald ila yo shi score kagil ba ay karteng ya telilang don em hne lada don ya komen hang tu don iba kwa ban ya challenge gil wisis dai hacker squad ila sha damage but I Ronald ro ila sha damage kala ila deru dai hacker oh ini ba Ronald dang healing ya lade dai Ronald ila I hacker squad ila shim cover ya lade da global dai hacker squad ila le no tam bye bye dai ba hu am ai ila yo lai pon dai hackers oh I ba Ronald dang sa tang shi pon hi Ronald rap sang next le daka squad kambang kata bangi kwa ro kwa yakun bat I hacker squad bro hacker squad nei dang don hang nei ni I hu am ai de I hacker squad yes yong tung dai hacker squad la yo damage dai hacker squad ila rush juga badon ila yo headshot I hacker squad ila yo headshot season don ila late season la ong bye bye no hiten nakli te bye bye bet nakli sinde nakli te ma pi bye bye te wan jupanan itu jing shong jong pi yo bashakan jat nanga dai dai I hacker squad ila yo sound point te ba Ronald idang sa tang shi point taga game lah sedang rush ni I hacker squad la yo damage I ba Ronald sim cover tang bai lalek no ya I ba hacker squad la yo sun point I ba Ronald still 1 point balai ba Ronald balai wailo pen le lang ya gil ni bat no
Toh yang saya pek. To i hacker squad ilayo san point te iba Ronald dang sa tang si point hi. To mentang la expected saya iba Ronald. So ini Mickey ready na next dah lakot kena ngin asa ini Mickey adapt next ini Mickey ngin sale no da ka squad. To i Ronald ilayu i hacker squad. I hacker squad la shim yada yala de da ubah global. I hacker squad ila shoot ya iba Ronald hende claim 4 day damage i kan diadro. To gini kidang ya pika yala de na shiliang shiliang. Oh, hacker squad. Wow, what a hacker squad headshot. Lada jaba i hacker squad in your score yang sashi point kemud lada job lada jaba iba Ronald dang your score kemud ka game kadang yai. Lada jaba i hacker squad in your score yang sashi score kemud ilada sendan inang job lada day inang job kemud ila job yang na ila job kuput. She's point lan nyau point kemud ila job kuput kan. Jangan mencari dang expected ya iba Ronald dang pi ya iba hacker squad ha i don. To iba Ronald lai i hacker squad ba i don hang thì ha chắc ha jan jong ka zun to jan jong ka shrink. To iba Ronald la siat ya iba hacker squad. To iba Ronald la shim ka ware la da dog global. Ako aban i iba ka game kan long ka basong shit ka speed. Ka ti jong kisya kar kom la kai. To iba Ronald la yo damage ya hacker squad la yo na match biang la yo damage biang. To i hacker squad la shim ya da global. I hacker squad ila le no ya iba Ronald la yo ar point di hacker squad idang sa the point hi. To lada jaba i hacker squad in your score menta kamut lada inong job te kamut ya ready no itu miki ni ini itu bang te sa kan mau ban ready de ban le kum no. Tongin page mano score menta kan ka round. Kidon so kini ki bawan phone ya nga la ready to. Kidon skini ki bawan phone ya ki bawan pentut aga for badang le kum ta hito. Balai kin kim sutu balai phone si phone dai. Ai tang kat wei rau kum ne te jorong palat em ka kambes ka ba jorong kan bro.
Ada shna biang karum session kalong bampor ta namar ba jenjar ban shna karum pertai mentadai namar tang shu shna room thamai tang shala exit nagane ata ye hacker squad klempat yo damage tei hacker squad la yo damage ba Ronald sim cover da global ba Ronald la change ka position ban healing yala de da ka skill jong ba DJ alok tei ba hacker squad la sedang bonon push tei ba Ronald la sim cover biang ba hacker squad la sedang bonon push to iba hacker squad ila yo ban kill ya iba Ronald but ila long sundon ita inong job ya kanega challenge business one iba hacker squad ila yo nyaw point te iba Ronald idang sa tang ar point hi ka layo ra da iba hacker squad te Mickey ready text singa WhatsApp bang ada yung Mickey ne kuma to text singa itu tang ka chong pi te manta ready sa kitu ki next ki bakwa i Mickey bede hadin dala dep kata tengin sas le no da kata ka full squad bit challenge full squad Ketua pangan push via kaneka stream ka jonga na marang haban page ka message po WhatsApp so mancang ni ab saya tai ba meki but I tu iko aban challenge ngam tem ngam kan mau show tai sa in pa hi mai ai tai meki na ai tai bakwa ini meki dala dap kinai ngin sapat krep biang next te subha kan to ya su jai jai ngin ya la kai lang bet kan long ba jai long ki ba jai sha ki ba ya la ban ya am so mancang ni ab saya meki Gitu, Mickey change ke position jungi te mentang instant na beng na kena match ke jongi ke next ke 1v1 ngin pin mana baca mana ban yora ya kata ka jing ya challenge ke jong kisia hacker squad ku blai sibun mau bro jing penlekai jong pi to om lele hacker squad ku blai sibun ya PCR rubah lawan si benta ya kene but congratulations ya pi ba hacker squad pi la yora ya kata ka 1v1 challenge ke jong pi thai tang ban pej balai pi thai ken pi ilen bida te to text the next ya pi to ilen bida pila thai ban pe next ya pi to next ya pi cho man chang dang expected ya iba meki idon Gil legend to kane kal first round kala sedang iba meki but ikif tin pe mano kita iban yora but OP kerpang long nem long ong lupa ya itu appointment jong pi ban ready lupa to iba meki la sim kobar ya la de do global to iba meki la yo damage ya ikif la yo damage ya iba meki to iba meki la shot damage ilayo damage ilayo kill season dan ya ikif kapun kala lang sila not
Coba mencang inspector saya ibak. Ke mano ini? Mano bakwale kai baki squad lengdo. Mangi. Ya share hi ma pisyang tu ya komen hi mano ba ko la kai for with Gangstar FF. So iki village damage na itu imiki. Na imik. So iki village damage na imik ila sim cover atau ila sim cover menta. Ngaru le who am I squad but lengdo squad. Tu kita ki who am I squad ki don emang ne. Te ki lengdo squad player di lupan em full squad. Itu iki player damage ya imik. Te imik la yo kill ya iki. Te imik yo kill ya iki. Te bamik la yo arpoint. Ikil dang still 0 point. Tu lambat banget balik kai bah. Te pinlek ne pimlek re ne. Pilek ne filek re ne he. Jebab se ha lek mamar lek pi ba. Te lek pi